ошондо кармайсың бүгүндө. Кандай кармаган чыгат сага? Короче, Эйлеман молодец. Мен биринчи киргизейин история. Буюрса жакында үйлөнүп атат, бүгүн концертте келин баланын колун сурайт. Бала бечара чөгөлөйт, чөгөлөйт. Кизелейт, жөн эле макулсуң бу деп. Молодец, бактылуу болуп ама. Эйлеман жазып жүргөн кыздар. Кыскасы койгула эми бул үйлөнүп атат. Блокко салгыла, бул бойдогу эмес эмне. Молодец. Ана маған тұрмышқа шыққан қылсын. Қанша қонақ шыққандай, Күрдістанға дағы бір жас жұбайлар қосылуда.